Basaw na. Ang ito? Talking donkey. Go! Bilong. Amen. Si Balaam. Okay, ready na? Anong binalak ni Balak? Kang Balaam. Good try na po sa apos good try. Anong binalak ni Balak ni Balaam? Kay Balaam. Ready? Pillar of salt. Pillar of salt. Go! Amen. Let's smile. Asawa ni Hope ang ganyan. Asawa ni Hope. Asawa ni Lot. Ah, sir. Dili si Lot. Okay. Ready. Ready, ready. 10 commandments, go. Amen. Game now, mag-go ko dulso. First high priest, go. Aaron. Amen. Hindi makapatubagan na si Zidik. First high priest. Genesis. Okay, ready? Fishers of men. Fishers of men. Go. Fishers. Jesus. Yan. Fishers. Okay, balik na, balik. Yung nauna sa inyo ang answer, wait. Fishers, dili fisher. Wala na, go. 3. I'm so sorry. Balik sa ta, balik sa ta. Balik sa ta, balik. Fishers of men. Wala pa. Okay, so. I'm so sorry. Fishers of men. Go. Kailan ka magdalag pa? Pedro Juan Santiago. Pili. Ano magdalag ko dito? Pili. Bro. Zero ko dito. Sabi na mag-igsoon si Simon nagsambo. Sige. Bro. Isa ra lang sakto. Peter James. Sige, sige. Di man mag-igsoon si Peter o si James.